garuu diinni islaamaa milkii ilma namaati. Akka kadabare jum'aa taan isinii hime addunyaan tun amma nagayan qabdu lubbuu ofii ifin amantu yoo laalte tirika qofa garuu ilmi namaa dukkana keessa jiraachuu jira. Baankii guyyatti hogguutuu guyyatti banam sanumaa waliin namni godaanaa qabrii keessa ciisutti hin jiru. Nagaya eeggachuudhaaf nikulaar boombii cufa tolchatan nikulaar boombii san sodaatu hin jiru yoom nutti gallakkisanii ja'anii jaalawwan kee maaliif ummata gaafadhaa nagaya qabdanii as dhaabbatee masgida keenya faa isin ni beeytaniimi yaman irraa hin dhufee billaahi aleekum nagargaaraa ka je'ee nutti booyu nagarre awoo ijoollee xiqqoo sanii nagarre addunyaan nagaya qabdi. Garuu diinni islaamaa obboleeyyan kiyya lubbuu teessanii fi akka of amantan nagayaan isiniin jaa tana warra muslimaaf qofa odoon ta'in gaaddisa islaamaa jalatti nasaaraa fi yahudaa jiraatteefu diinni islaamaa badhaadhinaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya islaamaa gaafa takka taqaarika takka isiniif haa himu Umar ibn Abdul Aziz rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a gaafa inni khaliifaa san warra lolaatitti erge Samarqanditti erge obboleeyyan kiyya yeroo achi deemtu gartee jizyaa kafa yookaanuu walitti bannaan odoo akkana muslimni hin jenneeni dhaqanii biyya san qabatan muslimoonni odoo hin ibsine jecha tawhiidaa hin ibsineefi sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin ibsineefi haqa isaanirra jiru hin ibsine deemanii jaalawwan kiyya humna qaban mookam gaafasan biyya san qabatan yeroo kana dura ta'an biyya sanii xalayaa barreesse Umar ibn Abdul Aziziif rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yaa khaliifaa muslimtoota yaa bulchaa mu'mintoota hay odoo nuuf hin himnemu diina islaamaa yoo kana diddan jizyaa kafaluu qabdanii gibira kafaluu qabdanii odoo nuun hin jenne waraanni kee dhufeetuma biyya keenya qabate diinni islaamaa kana isin barsiisaa hijeen jaalowwan kee islaamaa bulchaa mu'mintoota koomaandar inchii fi achi lola warra ajaju saniif isaaniif xalayaa galmeeseeti ammaan tanatti biyya san dhiisaati baha jeen cufni isaaniitu biyya san dhiisanii xalayaa takka yeroo gabbaan hay xalayuma takkaanii jirri kun amma biyya teenya qabate gallakkisa ormi achi jiru kun diina ajaa'ibaati diina dhugaati ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jaanii muslimaa fi mitiin zinjeebar nasaaraa fi yahudaa gaaddisa islaamaa jala jiraatte isaaniifillee diinni islaamaa milki diina nagayaati lubbuu ta'e of amanta jaalawwan kee ammallee ni beektaa biyya su'uudii keessa obboleeyyan kee nagaya hattuun addunyaarraa biyya hin heddummaan biyya su'uudiiti waan poolisoonni isaanii aqala ta'anii fi mitiir shari'aan san sirra dhaabbatti gaa yoo wanni ati hatte nisaaba harki kee muramuu qabaa yoo jaamte ni muramte jaalowwan kee islaamaa diina islaamaatiin haa jiraannuu nuti cufaatu obboleeyyan kee gama qura'aanaatii fi gama hadiisa sayyaa haa deebinu